Abraham. Say what's up, America. Half of you should know me, right? Other half are replicas. Dobar dan, dragi gledatelji, ja sam si Gazda i danas igram GTA San Andreas i danas ću vam pokazati, čekajte, šta pucate, mamu vam jebem pičku. Ovdje audio, da je ovo sve pogasio, da me ne zajebava. Dakle, danas ću vam pokazati kako da imate, znači, beskonačno metaka na diglu, na ovome i to je to. Pa znači dođete vamo, odnosno prvo, da izađem. Ok, da, ja sad imam maksimalno, ok, sad sam zajebao. Dobro, uglavnom, odete na mapu i dođete tu. Tu vam je sad PD, police, dobro to. Idete vamo, tu do ovog gun shopa, dođete unutra, kupite ovo i sve što trebate doći vamo, na ovo crveno, ući vamo, sačekati 3 sekunde, izaći i ok. I imate beskonačno na ovome. Dobro, ja sam već imao, ali nije, ja mislim da bi, ako uđem s pištoljem, uđem, izađem, ok. Ok, to izgleda se vrijedi samo za ovu pušku. Znači, uđete unutra, izađete i imate auto, znači ne automatsko, što pričam, imate beskonačno metaka. A ne kužim zašto neće s ovim. Dobro, nebitno. Dakle, dragi gledatelji, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio video, kliknite like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećem.